Tako čudovito jutro. Imam nalepkasto norice. Imam nalepkasto norice, imam nalepkasto norice, imam nalepkasto norice. Dobro jutro, kako lahko pomagam? Imam nalepkasto norice. Počakaj, že smo na poti. Imamo prvega pacienta. Ja, Dajmo, hitreje. hitro noter. Tega še nikoli nisem videl. Tudi jaz. Ste res zdravniki? Ja, seveda. Da, seveda. Izpolniti morate ta obrazec. Oh, yeah, okay. Kaj potrebujemo? Ne vem, kaj potrebujemo. Samo prevzemi to. Okay. Končala sem. Nič. Nič. Situacija je zelo resna. Izmerimo temperaturo. Katastrofa. Mirno, mirno. Kaj nikakor? Ne morem verjeti. Oh, preveriti moramo vaš vid. Ste res zdravniki? Ja, seveda. Seveda, seveda. Stojite tukaj. Zaprite oči. Kaj vidite tukaj? Vidim konja. Kaj vidite tukaj? Vidim avto. Kaj vidite tukaj? Vidim krokodila in opico, ki imata zabavo. Kaj potrebujemo? Rentgen, potrebujemo rentgen. Yeah, okay. Tega še nikoli nisem videl. To je bolj resno, kot sem mislil. Poglejmo njen uhan. No way. Kaj? To je plesna žaba. Hej, mi lahko pomagate s temi, če ste pravi zdravniki? Razumem. Našel sem. Držimo pesti, da bo pomagalo. Vse bo v redu, brez skrbi. O, imam še več nalepk. Mislim, da je bila krema potekla. Čas je za načrt B. Prav imaš, asistent. Delovalo jo je. Ne morem verjeti, zdrav sem. Psih.
Doktor, imate nalepčno ošpico. O, imam nalepčno ošpico. UPS, oprosti, doktor. Potrebujem zdravnika. 6, ste naš zdravnik. Ampak že vemo, kako to rešiti. Točno tako. Vaj, o. No, hvala vam, dekleta. Na zdravje. Na zdravje. Pazite na svoje zdravje in nikoli ne zbolite. Kaj je to? Morda je pošast. To sem jaz. Alex, nehaj že s tem. No way. Wow. Vav. Jaz ga hočem odpreti. Kaj se tukaj dogaja? Marija, prosim, pomagaj nam to odpreti. Tado, Juhu. Fantastic. Excellent. ti je ta hiša všeč? Da, zelo. Hvala, ker ste nam resnično pomagali. Helikopter. Excellent. Kaj je to? Policist. Jaz sem policist. Halo, prihajam. Kaj se je zgodilo? Šel je tja. Ujemite ga. Hey! Oh no! Policija. Oh, ne. Wow. Ne boš me ujel. Oh no! Oh no! Še vedno me ne boš ujel. Ujel te bom. Oh no! Ustavi se. Hey! Takoj nehaj. Ustavi. Ustavi. Arrivederci. Ne, policist. Rešile. Wow. Kaj je to? Poglejmo si, kaj se tam dogaja.
Fantastic. Lahko sem zdravnik. Excellent. Vav. Zanimivo. Kakšen zdravnik bi bil? Kaj te je pripeljalo sem? Boli me trebuh. Oh no! Wow. Trebuh me boli. Vzemi to. Tvoj trebuh ne bo več bolel. Hvala. Adio. Hitro se pozdravi. Zdravnik, roka me boli. Oops. Wow. Roka boli, a boli? Katero barvo boš izbral? Roza, prosim. Končano je. Hvala, doktor. Naslednjič bodi bolj previden z roko. Nasvidenje, doktor. Hitro okrevaj. Doktor, padel sem in si poškodoval koleno. Prosim, lahko mi pomagate. Oh no! Ne skrbi, vem, kaj moram storiti. Pusti, da pogledam. Koleno me boli. To bi moralo delovati. Kje? Aha. Ali te še vedno boli? Ne, ne boli več. Excellent. Res, ne boli. Wow. Adio. Ostani zdrav. Ne želim biti zdravnik. Wow. Wow. Kaj pa bi to lahko bilo? Gasilec. Zanimivo. Sem gasilec. Ojoj, moram iti. To potrebujem. Tudi to abim. Moram pohiteti. Pogasiti moram ta požar. Jupi. To je tako naporno delo. Ne želim biti gasilec. Tako super je biti otrok. Kaj je to? Stefi, poglej, kaj imam. Eva, daj mi to. Ne, moje je. Daj mi to.
končano. In zadnji dotik. Eva, pridi sem. Poklicala si me Stefi, je to zame? Ja, Hvala, Stefi. imam te. Stefi! Stefi, ustavi se! Stefi, dobila te bom! Ne, Ja, popolna lubenica. ali lahko dobim malo? Ja, seveda. Eva, prevarala si me. Imam te. To so Evine najljubše igrače, skrijmo jih v balone samo za zabavo. Prva igrača. Eva, pridi sem. Stefi, kje so moje igrače? Tam, ho. Kaj? Ja, to so moje igrače. Stefi, vrni se takoj. Oh, ne, prihaja sem. Oh, Stefi, Eva, nehajta sklenita mir, ne prepirajta se. Oprosti, Eva. Oprosti, Stefi. Tako je bolje, dekleta, dajmo. Dekleta, napolnimo te balone z vodo. Naslednji. Naslednji je oranžni.
kaj počnete? Počimo to skupaj. Počimo to skupaj. To je bilo tako zabavno. Juhu. Raznesli smo balon, ja. Eva, Stefi, gremo na večje. Ujemi me. To je bilo zabavno. Naj se malo zabavamo. Eva, Stefi, Adijo. Oče. Adijo. še en zabaven dan z mojimi otroki Eva, Stefi. Dajva, začniva z eksperimentom, Eva. Ja. Wow. Dajva še malo. Eva, ne, ustavi se. Kaj? O ne, lava. Moramo teči. Moramo teči. Lava, o moj bog. O bog, kaj se dogaja? Lava, lava. O moj bog. Na pomoč. Hitreje, Stefi. Eva, skriva se na trampolinih. V redu, hitreje. Lava je povsod, na pomoč. O ne, vsa ta lava povsod pomagajte. Očka, Pomagaj nam. Trabijo me. Tla so iz lave. Stefi, Eva, prihajam. Daj no še malo več, prosim. zavedno smo obtičali tukaj. Ne jokaj, Stefi, nekaj sem se spomnil. Gremo, a ti gremo? Ustavil bom lavo. Oj! Lačen sem. Kaj naj naredimo? Imam nekaj medvedkov želek. Gumijasti medvedki, jupi. Izgleda okusno, rada bi to pojedla. Ne morem do tega. Brez skrbi, nekaj mi je padlo na pamet. Dajmo narediti pokovko.
Žurka s pokovko. Wow, koliko kokic. Ful dolg čas. Dajmo se malo pozabavati. Kaj je bilo to? Dajmo urediti blazine. Rdeče blazine. Poglej to lepoto. Zdaj je čas za gradnjo hiše, to bo res zanimivo. Wow, to je res cool. Wow, to je res fajn. Wow. Tako cool. Počakaj, greva k tebi domov. Lava je povsod naokrog. Hvala, očka, imamo radi naše hišice s trampolini. Stefi, ulovi Pikahu igračo. Oči? Zdaj to je velik Pikahu igrača. Kaj je narobe, Eva? Hitro priteči k meni. Prihajam, počakaj. Počakaj. Kaj se dogaja? Spoprijateljimo se s Pikahujem. Ja, Glej, Pikahu je lačen. Imam nekaj Pokémon prigrizkov tukaj, vzemi jih. Pokémon Oreo. Odprejmo Oreo. Pikahu Oreo. Še več. To je moje. Eva, pozabili smo na Pikahuja. Ojoj, čisto sem Imamo pozabila. samo še Pokémon rezance. Naj mu to predam. Oh, ne, izgubila sem ga. Kaj naj zdaj? Kaj je bilo? Stefi, ne jokaj, imam nove igrače. Hvala. Hvala, oče. O ne, lava narašča. Joj, strah me je. Stefi, pridi k meni. Ne skrbite, prihajam k vam. Kaj storimo? Ne vem. Kaj pa, če vzamemo lok? Glej, kaj imam. In poglej, kaj imam. To je zmaga. Hitreje, a ti vse bližje je. Uspelo nam je, dokončajmo to lavo. Akc! Ustavimo lavo skupaj. Ja, Pripravljeni? Ja, uspelo nam je. imamo še eno težavo.
Ogromno vode. Tukaj je preveč vode.